INP Mizo Channel Clear tu te in zain chi bai levek ule tuntu ma po hian kan then om Myanmar ram boi chungchang voin February ni som pakhata thil khleng tlang pui kanan ti chuak le a clear tu tenin lo beng war pui le ngei kan be se ye ama sain kan channel min hlut saka min lo clear sak tu subscriber zong te chunga lom thu kan soya kan channel la subscribe very lo te po khan khonga in lo subscribe ve don nya February ni som Zandariat Chauvel Khan Chin State Chief Minister Salai Lian Loya chu falama a omna inata sipailamin an man le nia thu donani sipailamin an man chan hi thu chiang engma riat ala nilova thu zo fia turan nei thu sipailam hian an soi ni in thu kan dong Salai Lian Loya hi February ni thum khan an man zeta ti chuan hmun danga omlo turin ni thum chung hren be ani zuya chumin nuwa thoveng taka om thei to tura in ngain falam lama hoa ti chuan February ni som nilai zan khan manatok le ani amarual hian Chin State Election Commission member mi paruk man an ni bok Myanmar sipai thu nei tu te hian state le division tina how tululok deuh an man nual to a Radio Free Asia RFA News sinatar landan ang chuan sipai hian how tu deuh an man hi Miza som sari le pahni antling to a NLD huai tu te State Chief Minister te baka Sarkar Department a ni na sang takchel sipai thil ti dan du lova CDM thlop tu te po anom nol mai NLD Sarkar na noya Myanmar President ni na lo chel tu U Win Min te Vice President Dr. Henry Van Thiawate State Councillor Aung San Suu Kyi te baka tuna kan soitak Chin State atangin Salai Lian Loya te po antelani tin makvedeu mai chu Australian mi economist Sintar nalpo man zinga hian atelve Chin State Administration atana sipai sarkarin how tu bera aruat Dr. Ni Khwaya Fapa Terence Sanmoya chu tukin February ni som pakhat khan lungphu cholin a boral pusan moye hi February ni thumatang khan anna athok tan ni in media kan riat theite chuan an soya chuti ni chuan State Administration Chairman na hi niriat chung chawa thok man ti na ni ama hi lunglam hrisel lo operation te po lo tok hial to ni in tuna hetia ram aboi tak chiama wangin alunglam hian a zo ta lo po ni mai thayani alainat om hle a hetiang mi kan zo chin na thak ten mithiam kan chan hi poi kan ti tak zetani pusan moya pa hi chin na thak te zinga medical doctor ni na nei masaberani ama pusan moya po hi hetia sipain thu nei na an pek ma po hian Chin State Attorney General na lo thok to ming thata ka pension ani nimin lam khan falam te tidim lam te social media lama kan mulo kan tia voin chu falam lampon thom wang an nei thale hle mi pui nol pui a thei an cha chuaka chundar ni atang khan sipai opna du lo na kong an zo vele tamu mup maya civil mi te hi sarkar na thok department tina tanga mi ten an troi om thatle ne thu donani zofa te chen na kalemiau lama po kong zo an huai hot le a mi zanu fa zetan pung khom le bok an zinga hian in sual man tak enge mo hleka boy awam pal thuta ramta na thi ngam mel tak anin ther fer furmayani an rum mel so ta khop maya enge ma thleng lo tura ngai photila thange Mandalay khopuya po kongzo an la thul thei lo bulan tan don chawani voina Mandalay khopui kongzo na hian mi pui baka Christian ko ranga sa khopui thiam te po an tel na sa hle Tontum Myanmar Rama Civil Disobedience Movement hian thlop tu anei thaviu ni na langa kan soi ze langa mi pui chaw nilovin sarkar malak na athuan op thak hi he movement in atum berchuni sarkar na thokte an poimo le zwal hle don ani hi Kachin State michina khopuya an State High Court ukil pakhat chuan he mi pui lungoi lo na hi athlop zia en tirnan kongzo tu mi pui sing tel te eitur artui pum noi khat athoti hriatani kanan soi kher na chanchu he movement hian sarkar na thokte nen nge ya tanga thlop tu ani chauzel thu
tarlan kan du na mayania rengun khopui chunga attorney ukil na thok te pon om mai thei to biak lo voina anin hor khom veya ukil sang chuang fe kal khomin an ukil uniform hangatin sipai thuni na an du lo thu lan tirin kongan zo vele bok tin thalai rual mi nuai don lai pung khom le in UN embassy ma an tlim le mur bokani rengun khopuya central bank office ma mi pui an pung khom le lui boka thoma tam du hle atir lam chuan police ten office kal lai ani awanga mi ti boilo thom wang nei lo zong om turin anan ti takna anin hnial deuh loka ti chuan ding khoma in no lui lo zongin thut muna thuin an aw na sa tho mai heti lai hian an bank na tho pui Myanmar Economic Bank rengun khopuya thok tu te zong an lo in tual ve thunga voina sipayan du lo zia en tirin kong an lo zo ve ni kol ho hlei hian sipai op na hi an ning ve khopa voin chon hu thlang her alo ni meu chuan hledan point lama mi puin strike an nei ve le a puile mup khop mai sipai lalpa hi aril ruati nual vat lo chuan ram hi a boina sa tualin rin omani hi mi puero atir lama in huai hot lui kha voin lam chuan om talo deuh a anga Chinese embassy ma an pung khom ve le a kan riat angin China le Myanmar hi in then om in unaw an nia China la hian a hlok na tur hi a hrekar mai sia Myanmar ram chunga leilung hausak na hi engtin nge ka nei theyang ti le a che vel ram dola mom zo dan tur hlir mai hi China hian a ngai tu a then kha chuan sipai sarkar na hi China hian aru ka thlop view turin kanan ring phota mase mi thiam international politics clear tu tam tak chuan hei hi an ring chia chuang lo a chan chu sipai opna hnoya Myanmar sarkar hi China tan chuan tho pui re thei tak an ni ringot maya kum sang ni le som pakhata general tein senan thu nei na alak kumatang khan China hian nu chon riau ni ina in riani omin political analyst NG Han chuan soya tein sena sarkar noya ain NLD sarkar na noya hian na an thok dun theizok ni na soi pisu chi po khan Beijing kha kha to kinat lo thina Myanmar economics chelutuk tundin le nan China hian poimo na tak chunei ni NLD sarkar noya hian ram pani ten hlok na nei ve in sumdon na an kalpui theya kan hnung mai khan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP tia kan soi fo kha khamiatan khan in rem na thuthlung an ziak dun theyani menong hlainan thunei na apum mom ma deuh khan Chinese top diplomat Wang Yi nen anin mungeya hei hian miril ruwa China ain rol ruk ngei rin na anei len tir hle rengani mase kan soi tak te han thlirin le ramdang dangin Myanmar military lam andem na anasat box si chuan China po hena tandu bikinarin om chia lo ve bok voin February ni som pakhat hian nepi do khopui huam chunga sikul zirtir tu mi zanga zet mai in hor khom an om vele boka nepi do khopui rampum khop levela education minister te chu civil disobedience movement thop turin an vanor vele chhongani hetia office in local fo hi sipain thop tinani em sipai thop veta ula inin thiam thei mewang mo ti te an posteran manglom hetian ti ma ho hian Myanmar ram hun ranga sikul zirtir tu zinga me enge mo zat chu sipai thu nei na hnoya na tho an du to lo thu soin ma ni thu ngatin an chol to tian puang hlomani hetianga sipai du lo na movement ain mun chho mup lai hian sarkar na thok tam tak sipai hosi enge mo hlawa wanga daudal ngam chia lo te po an tam hle tura nga yela chotiang mi te thlawang hauna ni om takin International Labour Organization ILO chuan o aron chua vele a Myanmar sipain ram thu nei na pum moma chu du lova mi pui makta doi tam takin kongan zo vut lai hian sarkar na thokte po hian hrauna emo ti luina emo tur lovin zalen takin an du na an lan tir ve theya chu athiangani ti in ILO chuan thu chua asiam chun laia pelmeu chuan nepi do khopuya sarkar na thok department tinami te chu fuan khomin civil disobedience an thlop thule
sipai thu nei na noya na tho an du lo thu na satakin an aw vele bok kan puan to ang khan sian state le Mandalay division te chu an sarkar pisa zong zong khar lai lok vek anita a ramtina official sarkar office khar tur order om kherlo ma se heti lai hian paku division point state puma civil disobedience an huai hot mek chu zomin sarkar office zong zong tiam chin om lowan khar tur thu chief minister io in u tun u anti chuan February ni riat khan thua chua to ni in Rangoon lam news chuan an soi mi pui lampon thei to pin thom wang an chua sarkar na thok an nuar mek boka ti chuan Myanmar ram hian enge mo an zel don ni voin February ni som pakhat hian Myanmar ram chung helpol ropui tak zinga pakhat KIA chuan general min ong hlaina vaw khana thu chua anon siam vele ta an thu chua chuan hetiang hian an soya KIA hian sipain thu ni na pong lak mai hi adu lo hlea democracy ngiat tu mi pui lama ding tlat don ani thu ni na pong lak tu sipai hian zalen takle boina engma siam lova andu na lan tir tu mi pui te chunga khiam rhei achele kemo ramdang point by force engma ti lo tura an fui chung puwa du lova mi pui chunga hleya len vai chuan mi pui te hum him turin ati thei ang ti turin a in pe rengani ti in thu chua chuan an soya hian thu chua hi KIA chairman general in bangan minga sign nanani Kachin Independent Army KIA hi Kachin Independent Organization KIO noya Kachin namtana federal ngiat tu sangkhat zakwale somruk pakhat kumatranga helpol indin an nia anin din tir sangkhat zakwa somruk pakhat chhovel khachuan pajaw muna headquarter nein sangni le panga atangin laiza muna anin son le a KIA sipai te hi Northern Alliance anti mai Myanmar marlam nam hlom rang atanga sarkar in omna du lova helpol zinga pakhat ania an thopui heldang te chu heng Arakan Army AA anti takte Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Taang National Liberation Army TNLA tehenni heng Northern Alliance tangtlang hautele Myanmar sarkar sipai tatmado anti mai haute hi sangni le somparuk kum khan KIA omna Kachin state lama nasatakin anlawin kap to ani KIA ti an fel khop mai nimin pia lama sipai thunei na du lo lan tira an civil mi te kong zo po an veng thap zelani Myanmar sipai te hian tun thlenga an la me mi theilo helpol chak takan ni NLD sarkar in thunei na lak nu sangni le som pakhat malam zong khan sipai nen anin ep renga heng te hi no le satan kanan soita deu du ani chu tuna hian civil lung oilo na movement hian amazing hlap chhodon chau ani mai thaya sarkar na thoktam takan chola minong hlaina sarkar akal theilo trep to baka police lampo voin thlengin CD movement zom tu an pung zelbok sarkar na lo chel tu NLD sarkar chuan committee thar ama parliament IO tu tur arwat taringot maya hei hi committee representing pidong su hlot do CRPH ti ani heta hlot do anti hi ramdangin parliament anti ang hi ani timaila kan soifia chia lawani le hrechiang deu khan comment lamanon soifia don nia hetia committee adin chan po arwalin mun khata an thut thei to don lo wangani ber ome CRPH hi sani le somni election tuma thlan tlinta parliament member zathum chuangin kanhnung February nilia andin ania hroitu member sompangaten ma anla chara parliament IO in an thu kantimayang chu CRPH hian president Win Min chu Myanmar president ani zel thule Aung San Suu Kyi po kumsang ni le somni pakhata tanga sangni somni le panga thleng state council ratan an ruat zel thu an lo puang to voin February ni som pakhat hian thu chua an siam le nia soyania an thu chua chuan tun laya sipai du lo na lan tira kongzo mek sarkar na thokte tan NLD sarkar hian warranty a pe ang ti ani
awam zia chu tuna sipai du lawan nuar ta sarkar na thok zong zong hian an du phot chuan an nangai an la chel le evekang tinani he CRPH thu chua hi NLD-FB page cha mu theina omani oma koltong thiam te khan loen ula kan ti sual deuta ani le comment lama inon thil fia le don nia o Japan sarkar chuan voin February ni som pakhat hian thu chua siamin Myanmar sipain diglo taka thunei na pong lak adem thu te hetianga riam rei chelek zokin mi puite chunga thil an ti hi en liam mai theilo thu le sipai lam chuan hetiang zonga thil ti chu top san ngal turin ange nani Myanmar ram hi ram khongai thak tak chuni ve ri ni ber hi an chan chin kan soidon chona seilu to kanga toy te in an van doina hi han zep hlekila General Ong Sana Independent sual chuak tu kha sangkhat zakwa somli le pasari July ni som pakwa khan ka hlum ani tamaya sangkhat zakwa somruk le pani March ni nia General ni winan sipai chakna mangin thune na an lata phot maya Independent na muatanga kum som palia rama boy ngal der mayani te chuan rama boy e mawangin sangkhat zakwa somret le paret kum khan General Revolution alo piang ta a chumi zo sangkhat zakwa somret le pariat September tha a General Somo ngan thune na anei le ta a Somo nga ban nu hian a aya General Than Suya ron lal vele a chu sangkhat zakwa som ko le pani April ni som ni le pathumani Than Suya hun laya tang hian tuna NLD ho tunu pisu chi ipo hi house arrest nan tan tir tan ta a hunakal zela kan nungkum sang ni le pasari khan Buddhist mang tengeyin ram in opdan diklo churon do dalin ram chung boina achuak le a sang ni le paret kum khan nargis thlepui an tuar le hrep boka te chuan Than Suya hi sang ni le som pakhat Mars tha a chol ta a aya General Tain Sena aron lalvele ta ne Tain Sena hi mi thatak ani na lai a omang a hun lai hian ram politics na satakin a in lum leta NLD poina sarkar na siam thei hial turin kongpuya sial sak ati thei ome maro chu NLD in sarkar na alak nu in than anan machon le chu sipai le an sangoi zon pui USDP party lam chuan an bai sei angin vote an muthalo na salutuka ti hian ramaron boile tani hi kanan soideu na chan chu mi pui in tiel tual hi eng sarkar ma hian an nei thei tak to lo ti kanan soitum na nia tun ma chuan ram achang kang lova mi pui hian in tiel tuala tran khom nan an momo man ruwa in biak po na te an nei lova tuna ero chuan an nei zel tura ngai ta ila entirnan sangkhat zakwal somnga le pakokuma Cuba ramin mi pui chakna mangin sarkar thar alo siam to a sangkhat zakwa somret le pakokum khan Soviet Union atangin Estonian mi te anin la rang mak thei boka sangkhat zakwa som le pakolam dai to khan Egypt mi pui te pon dictator thune na an lo pai thato bokani ten sangkhat zakwa somnga le pathum khan East Germany alo piang tabok Khovel history revolution ro pui bertezinga mi chu French Revolution sangkhat zakwa som sari le pahni kumami kha ani ome mi puin thune na an nei thei tabok ti chuan sangkhat zariat somruk le pakua khan India point mi pui chakna mangin history thar asiam vele bok an tam mai kan soi seng lovang mi pui lung oi lo na hi sarkar pai thak na man ro chak berani ti history atangin kan muto a tuntuma Myanmar mi pui lung oi lo na movement po hi engtiklai ma sipain thune na lak zel mayan tum to lo nana man ro thatak ani in bai sei pui phot teng u ole INP mizo channel clear tu ten in lo beng war pui kan bai sei kan channel hi lo clear zel turin kan so ma cheu kan lo me